Twongeye kubiyegereza nshuti bavandimwe mwebwe mukomeza kudukurikirana ku Mbuto TV1. Muri abantu beza cyane, muri ab'agaciro cyane. Uyu munsi wa none rero twabazanye mu nka, birengo ko murabona zamwimanye hano iruhande rwacu. Twasuye abantu bari no muri zino nka, nibo twasuye uyu munsi, nibo turi buze kuganira. Muze tubane, ndabizi ko mukunda inka n'abantu bari hano bazikunda. Rero muze tuganire kugira ngo mwumve amakuru y'inka. Kandi turi kumwe n'umugabo hano nyiri zino nka, umuntu uzibamo, uziragira, uziba hafi tu. Reka tumwiyegereza abanza twibwira, abanza yibwira abantu, hanyuma tuze gukomeza tumubaza utundi tubazo tujanye n'inka, twumve nimba duhuje n'iziwacu Murenge. Turakwegereje. Uratangira uvuga amazina yawe. Nanjye ndabishimiye kuza kunsura. Amazina yanjye nitwa Nkuranga Fred. Nari nishimiye rwose kuza kunsura muri izi nka rwose. Imana ishimwe cyane. Rwose aya masaha mbonye abasitsi ntabwo natekerezaga. Ariko rero Imana ishimwe cyane rwose kunsanga muri aya matungo yanjye nyaragiye, kandi n'abaje kunsura inka bazibonye barazikunze cyane rwose. Ufite inka nziza? Nta kibazo, ahubwo n'izizuba ariko ntabwo zari mbi. None se hano inka zibaye gute, zimeze gute ahangaha? Zifite se ubwatsi, zirarisha neza cyangwa? Ubwatsi ni buke. Ubwatsi ni buke? Ubwatsi ni buke kubera impamvu y'akazuba n'aka katsi karimo katewe n'iki cy'imvura giherutse kugwa. Ariko nyuma gace zaba zimeze nabi. Zaba zimeze nabi? Ariko ubu nyine zitangiye kubona nk'ubwatsi. Ubwatsi nk'aka kameze n'akatsi kamaze kumeramo gake. Ariko rero kazibeshejeho, ntabwo zo zimeze nabi kiri aho. Ni ukuvuga n'amata araboneka? Araboneka nyine atari menshi? Atari menshi, ariko ari ahake nk'uko y'amata y'izuba. Ariko y'amata yo yakabaye aboneka, ariko biraterwa n'iki kiriho cy'izuba. Ufite inka nyinshi hano? Inka 400. 400? Ntabwo zari zose menya, ari ziri inyuma iyo ngiyo zanyanyagiye. n'inka nyinshi cyane uzireba nyinshi. Ese noneho iwacu ukuntu zari zimeze, iwacu habaga amabara y'inka. Ndabona izi ngizi nyinshi ari intuza, ari ibihogo. Ariko ntuzi nk'uko iri bara ry'ibihogo twaramaraga tukayita nk'indi zina. Ku iyi ngiyi noneho zose kandi wazita za bihogo? Oya, zose iyo zifite umubiri umwe uyishakira irindi zina ryayo yita. None se nk'izi zose ubwo se imwe zaba bihogo indi bihogo? Nk'izi zose zirasa za bihogo zose. None ubwo ngubwo zifite andi mazina? Zifite andi mazina, ushobora kuyishakira izina ukavuga ati mbere ukayikubye, igikubye cyayo ukayita kandi kazina kayo keza. Waje nk'ingi ni mayenji, urayireba iyikureba. Ni mayenji, ariko zibayemo nyinshi. Banza umbwire nk'amazina nkangahe y'inka ze. Nk'izi ngizi ni nyinshi, inka zigera kuri 400. Mbwira nk'amazina makeya wagiye uzita. Zita hariho za Mbindi. Mbindi yakabaye ibihogo, ariko iryo zina ukarikura kuko hariho indi ngenzi yayo. Hariho za Sina, hariho za Matina, hariho za Rembezi. Ni inka nyinshi mbehe. Hariho mbe za Shomayitu, mbehe Mpuga. Kandi Mpuga iyo zibaye Mpuga ari nyinshi uyita iyindi zina Nyamuhebe. Ahubwo ndumva mumeze nk'iwacu. Iwacu naho, iwacu Murenge, ukuntu twabigenza, inka niyo yaba isa gute, uyita izina ry'ibara ryayo ukongera ukayita n'irindi zina ryayo. Mbehe buriya impamvu y'isi irindi zina ryayo, ariko rero buriya zina ryayo uriyikuraho, ubwo ntabwo wayita amazina abiri ngo bishoboke. Ariko iyo uyihamagara ikabira, ikabira. Urayihamagara ikabira. Uzi ko neza ni nk'iwacu kabisa. Urayihamagara ikabira za Cyasha. Nk'iyo nka Cyasha iyo birebire.
buri ifitemo na nyina wayo birasa rwose ifitemo nyina wayo niyo nka mbindi iyi ngiyi ifite ureba ngaha ngiyo niyo ifite umwotso mu maso iyi ifite akantuza akiriya nka nini iri iyo ngiyo none ko hano hari inyankore gusa nizo zonyine nizo zirishiriza aha ngaha nta yindi nka ibamo inzungu ziba ziri epfo twebwe izi ngizi iwacu twita utunyaburundi nyaburundi i Burundi niho havaga inka zigize niho havaga inka nk'izi ngizi nyine zifite amahembe zishinze amahembe izindi nimba ari inzungu ni muzita inzungu ni inzungu ziba ari inzungu nk'uko ari izina ryazo ziba zireba hakurya inzungu zo ni inka z'amata za bizinesi izi ngizi n'amata yazo ni make ariko nza mbona inzungu nyinshi zo z'inkungu burya n'izigize ihembe urikuraho urikenaho none ikagira umutwe mwiza zigira buriya buhembe bwazo bubi hari uduhembe tuba irica iyindi ikayibabaza kandi izi ngizi kwicana kwazo ni guke ziza zigwana zirarwana ariko kurwana kwazo burya haba hari ikizitabuye tukomeye tuzigiremo ntabwo zo indwana mbese nta kintu kitagira umujinya ariko hano hantu ni heza uza abanyamurenge urabazi cyane nabwo n'abanyu nabo imyaka nk'ibiri nizo kuvuga cyane hano bakumva nizo kuvuga cyane hano kindagira ngo baze kukumva baze kumva neza n'abanyamurenge igihe kingana imyaka ibiri ariko ari abantu bakunda inka barakunda inka biteye ubwoba kandi buriya ureba bo ni abantu bavukiye mu nka abanyamurenge bavukiye mu nka ikinka ntacyo wamubeshya nta kintu wamubeshya kareka kirazira buri buryo mbese abantu b'icyaro ni abantu b'ishyamba nicyo kintu baziho buri buryo bw'inka bwose barabuzi kandi nta kintu muvuga kabiri atavuze ku nka ariko hano hateye ndabona nk'iriya misozi neza hateye nk'imurenge neza ino misozi wowe warangiza gutya niko n'iwacu hateye gusa uzi ikintu hatandukaniye ni ibibira gusa ahangaha nyine hari igiti kimwe iriya menya inahangaha nta kibira gihari nta kibira ahangaha nta bibira ndabona ari igiti kimwe kuri inahangaha ikintu cyaho zakabaye heza hako hagira isazi zo zirya inka cyane kandi isazi zo zizinanura zituma zinanuka uzi ukwezi kwa 10 isazi iri hano biteye ubwoba cyane izi nka ziratinya isazi zireba zirazitinya rero umvikana kabisa rero isazi imaze gucogora igiye mbese ziratungana ugasanga warumbwiye ngo ni ibiki ibintu uzi ku banyamurenge iyo mbaziho ku kintu gifatanywe n'inka ni amaraso yabo mbe ibintu byiswe no kubashiraho ariko bari abantu bakunda inka sawa inka zabo inka ziri mu maraso umunyamurenge ntazi guhinga ntazi n'umurima ku nsi ariko uzi ko none mwabanye nyine ndabwiye ngo twabanye n'abasiza Kibogo iyo ngiyo niyo bari bamaze no kubona iseni baguze n'amataka bamaze no kugura n'inka zigiye zigarukaho ahangaha baracaga kandi abantu baragemuraga bafite piki zabo bagemura amata batwara ku madayari bava babona iseni abamwe nasize amaze no kugura hiki 100 amaze gusa inka ze amaze kugura inka ziwe atangiye kugura agafamu ke gato agafamu ke yamaze kugura amaze gushyiramo inka nka 40 umunyamurenge n'abantu bakunda inka ntago ikintu cyo guhinga ntago bakizi kuko ntago bagize ibi bintu ntago babizi bafite abagore beza abana beza imfura abanyamurenge ni imfura kabisa ni imfura n'umuntu usa nabo nje gusanga ari wowe wabamenye wewe wababayemo ukaba wavuga gutyo urabazi kabisa bafite abana beza bafite abakobwa beza ugeneye nk'umugeni se tuzabamukuzanira
mubonye se ni abami rwose, ni abantu barebare, nta muntu mugufi ushobora kubonamo, barakutse, ni abagabo. none hano mu biraro hano ahantu uri ni ibiki bintu bihaba, ni ibiki bihaba bidasanzwe nyine uzubona umugumu bitaba ahandi? ko ntabyo ngira ngo kuraza kuzishora, ugiye kuzishora ubu nyine, ubu njye kuziha amazi, tugende dukomeze tuzimanure, aho tubwira utangira kuri ziriya kuko imvura ishobora gusanga zitaranywa, imvura ishobora gusanga zitarashoka amara, isanze zitaranywa biba birangiye zihita zira gushoka. ariko ufite inka nyinshi, wose urareba ubu ni ubuke, ni dukeya, tugende twitonda, kameramani cyarwo dukeya rwose, nike izindi ziriyo, izo zintuza, izo ngizo zigize izo iziri iyo ngiyo ni hariyo igice kiri iyo ngiyo cy'inzungu, izindi z'inyankore kandi hari imisozi myiza, ngaho zivugirize twumve, vugiririza, uzi kuvugiriza? none zo izimwe ko mwaziragiranye n'inyana, izi ngizi ntabwo zikamwa kubera iki? ariko maje gukamisa nono iyi ngiyi amata y'izi ngizi nizo muzamunywa mu rugo, hanyuma ziriya nzu z'inzungu mukayagurisha bakajya mu ariko ubwo izi ngizi kamwe nk'amata angana gute? make n'ibihama, inka idafite amata muyita gute? igihama nyine, inka idafite amata, inka nyine ikamwa make, ni igihama, nawe ubuzu nagira ngo bitandukanye n'iwacu, izo nka zidafite amata za gapampara, zita za gapampara, izidafite amata mu kinyankore, za gapampara ni mu kinyankore, ariko mu kinyarwanda ni igihama, mu kinyankore ni gapampara. bafite urundi ruvugo rutagira, ntabwo bihuye, indimi ni nyinshi, hari ikirondo uzi kuvugiriza? ibirondoro bizi? zizirwa n'inyana zazo, abanyamurenge dukomeje kubibutsa iwacu Murenge, muze dutahe dusubire mu nka z'iwacu, twongere dukame iz'iwacu. ubu ngubu umusore agiye gushora, ko turamufasha kuzimanura, ariko irongo ryatwishe ko turaba tubona gusa twahurutse iwacu Murenge, rya kirongo twimanura, turaba tubona turi iwacu kabisa. kumbura iwacu dutahe iwacu, tuje gukamaza nk'imanyi z'iwacu, twongere tuzigeremo.
turashoye inyankore, dushoye inka. Dushoye inyankore uri muri ankole. Ese hano hantu bahita gute? Kiyonga. Nose aho bita aha si mu Nyankoreho, aho bita ankole ni atandukaniye ke na hano? Nkore? Nkore iri kure ne? Nina. No kuvuga ngo buno buce ni n'abanyankore butuyemo gusa. Hano hari abanyankore batuyemo, ina nta bagande babayo. Tabaganda? Bamukura? Abanyankore bonyine gusa. Ina nta urunyankore rwonyine. Kandi n'abanyarwanda barimo. Ariko ntabwo ari. Wese ubu zirashokera kare ko hari zose. Cyangwa ziragenda ziza. Buhoro buhoro. Ubu ndenda gutambuka nkagenda ngashyiramo amazi iri. Ugiye kuzishyira nk'amazi? Nose wazishorera muri kiriya campo mbona hari. Iriya niri ntago zabona aho zinyura ngo biraze gushoka. Kandi se niba zajyamo ziranywera mwazigira akantu gatoya, ariko ubu ngubu ntabwo biza kugora kugira amazi yose inka zishoka zose. Kandi se dore zagwanye urazizi dore zaharwaye. umwanya wo kunywa amazi ziriyo ziramagana gusa. Kameramani wino wihutire zino nka yazirwanya. Ugiye kuzishyiramo amazi? Ndafungura kiza. Inka zarwanye tuzikize se? Zarwa neza ni nk'iwacu neza. Irayirukanye. Tumaze kwibagirwa kuvugiriza inka zihazishoka. Inka zihazishoka tuza tuzivugiririza, ariko inka ikivugirizo cyashize. Ntabwo zirashoka neza wa? Zirashoka neza kabisa. Ariko ndabona inka zanyu zishishana zimeze neza. ase ubwo iso ngo wazibonye nk'igihe cy'imvura. Ziba zishisha kurushaho aho ngaho. Ubu ureba inka yaba yonsa n'itonsa ugasanga birasa. Zose nziza. Zifite umubiri mwiza.